Dobrodošli na Gorjansku TV, bedasti, a još manje pametni. Samo slušajte, kad su žene u pitanju. Svi cendraju neke protiv žena. A kaj cendrate? O, kaj vi tu tarlahate, to je meni kurac, stari moj. Nema toga. Ja se uopće ne bih htjel zamarati s tim vašim problemima koje imate, ali moram. Meni su pozvali da neke velim o tome. Jer ipak sam ja stručnjak za dati bu. Pustil si ju, dakle, ti si nju pustil. Navlekla si suknju, tak ti je rekla ona škatula, a ti to ne razumiješ. Nećeš mi vjerovati kad ti velim da ti je to sve isprogramirano. Isprogramirali su te da budeš pičkica. I sad si postao pičkica i žališ se zato kaj su ti rekli da je u glavi deneš iznad sebe. Sad si ti ispod. Svojom voljom. Nije ona kriva kaj je takva, ti si majmune kriv kaj je ona takva. Ti nisi muž, ti si nalepnica. Lepo se zemi i zalepi se na frižider. Cendra mi, žena ovako je žena ovako. Nemoj mi cendrat. Kaj Mir ti je doma u kući, a meni si došla razjebat. Moja žena ovo, moja žena ovo. Idu pizdu materiju, ti i tvoja žena. Nemaju pravo glasa. Ali ti si im ga dao. Potplaćene su. Daju im se šugavi poslovi. Kak bu ona to? To baš ne bu. Ispada na kraju da smo mi muški postali pičkice. Ali ne, svijet je rekao, ma jebote svijet. Koji svijet? Ako vam ja ne mu složil da vam bu, onda vam niko ne bu to moglo složiti. Jer meni to sve je. Ja sam si to tak narihtalo u glavi, a narihtal bum i vama. I onda kad čujete to, nek vam se malo paca, nećete niš prenaglit. Ak ti je baš tak teško, pa koji kurac delaš te? Dečka si najdi jebote me. Buti lepše. Pa buš išao na parade i novce buš za to dobila još. I onda kad te neki dedek čelavi po ritici pomazi, buti sve jasno. To ni prirodno. To je protuprirodni blud. I ne buš više cendral. I buš pakla, gdje je moja barica sad? Pizdi materine. Onda te je bužuljalo, ne ti se buljuljalo. A samo vam rekao, zato se još više koljete. Nemate kolinje jedanput godišnje. I zato se koljete. Međusobno. Pravite kolinje, spucate se i onda se posle morate samo jebati. Ti živiš u centru, gospodin, imaš 2 kazališta na kilometar, 3 kina, disko, ti si u gradu. Do tramvaja 5 minuta, do knjižnice 5 minuta, do dućana 5 minuta i kaj buš s tim poludiš. S tih 5 minuta šetnjama sim tam za kurac. Ali svejedno vikendom bežite u prirodu. I onda tam nagovarate ove domaće neke prikolju. Vidim da se terminologija ne kuži, ne, pa da vam i to objasnim kao terminologiju malo. Onda si na 5 minuta do vrganja, na 5 minuta do izvorske vode, sam se vrni. Sebo ti se porihtala. Nema golubinjaku mira. I iz tih razloga ja ne cmizdim vama, nek vi meni. Dakle, vi ste skroz bedasti svi. Vi se uopće ne razumijete međusobno. Jer vi svojim ženama ne vjerujete, a digli ste ih iznad sebe. Moja žena nije takva. Emancipirana baba, zišla s golubinjaka kaj gleda u škatulu i veruje svetu. Ona razumije kaj je to jednakost. Na fundamentalnim stvarima. Umjesto da cendrate, trebali bi shvatiti koliko su žene divne. Dakle, niko te ne bu utješil. I uz nikog ti ne bu tak lakše kak ti uz nju. Ke mlatiš? Najzagnajat. Makar je to lek, ali najzagnajat. U stranu. Malo buti preveć. Nemoj mi više protiv svoje babe pričat. Jer bom te ja rešil. Njoj bom napravil da je bu, a tebe bom rešil. Živjela Gorjanska TV.